renze mukono aho twareba abantu bari kwetomboita ngo umuntu wabo yafaha mukeno warwire okuguma naho amwishagama then bakamutamwe ndijo kutandika ha myezi 8 yayasiye emyaka 25 ari kujanja bwo munjerejo saba mbagira ngo yahendera fira ha mukeno ahabo kugira ngo abashaho tubabasa kumukwataho nangwa na wade aho yizira yahikaha kukaba bahika kumwehinyira naho yakabira bamboreka ngo in fact tine nangwa no wizire kureba echa kwasa kuba charetera omuntu ogombwire bucobwe yarakakufa ngo bo tubasimire buhereza bwirwa reri ahabwe nshongejo barikworeka nkande cyango no kugira ngo bo bahikwe humushaho abagambire cyo gukorana n'ekibine kubana bashashurura ngo abo kwa sente bazine mbabizire kuraguza bakumangu kushashura kwine kubana kubaho ire kugira ngo rya government ngukonko mushaho kuyija kabasa kugambe ceme kubanje kurataho ngo tubasize kubaho muti yahika kurugamagara genseji hate cyo kongeraho bahendera cababurire none ije twarana itombuita ngo mba mutumo mbazo mukasheshe no mwabaziyo kwa kwirwa bamureba ngo retombaze bacumureba ngo retombaze nkonko mbazo gwaresire gbona ubwo murwirewe ayituru kugambira tine nagumogo bamutire tino go bamuhire ngo amire tino go mutahize ayebuza ebyona ebariyo n'abantu makuru go kwa hero ngashaka kumba nkatamusente ahagwenci kubye byo gukora bitakubasa gukora ha murwirogo abo tukabasa kurebe hitwagariza kandi ababaromba mboreka ngo no baresira barwire babo bakabasyaho ngo konkambara abatine matsiko go kugira ngo abantu abane bisha kucira ngo ahabo kubabashaho no bakutekateka ngo baribinja hirwaraha nkonka kubona wataherisho karayizire kuri umurwire wawe ngo mazima ngo nembabazi mwenu ebigambo byo tubyanje nebigambo by'abantu kandi abari yahirware ryambara Regional River Hospital reka turebe embera eyemerireta are we safe or we are not Irezera shahi Berneda chika 40 z'ekiro obutushikiro mu kishenge kiri kujanjabirwamwe abakaza hirware ryambara Regional River Hospital kandi egi niyo mbere yitushangiremo umwana w'umuntu kufasisi yale akahumura irwariro rye n'abashaho bikumi itize Referral Hospital hajo gashanga ng'umwana w'umuntu yafasisi yale na n'umuntu murwariza kabana we yamwezinjira neze shaka akarebekire mushaho ngo kumanya umuntu yafa Tirirwe Brenda uw'emyaka 25 ku Rugaruyonzo mu district y'Isingiro akaba twiraye n'uburemezi bwo kwamwishaga makuru ganazarwa kandi emyaka ejiyo na kwabire nateganisa bwa leta kutunga obujanjabi ahirwa reri konko gutabasize kubushesheri izoba ahabwo kugira ngo abashaho babire bine ku mujanja bumbwire bw'ekiro tine no mubira rya hamurumo obuhereza uburyo mu irwa Rome shuware tuburukumara ahabwo kuba tari umushaho nomwe wakubasa kuba aruho kora ahacitsemiriye kubana cikora umurwire bwa nyuma ya munyanyazi yahereze kufa habaho umushaho nomwe yakubasa ku treating kunaka kusevinga amagarageye bwa nyuma yo kufa neze sha ubwo muntu arya hatahinyire ubwo muntu arya hatahinyire ahabwo kuba hatari umushaho wo kubasa kugira ata kumukoraho umwana wa mama yafishaga mbere yo mwirwaro twabeshengereza umwana wa mama warwarire emyaka 25 buri gice mwirwaro bine kumuhereze shaga bagira ngo agine kandi ababire no bajanja ba Brendo bwa hato mugenzi nabagira ngo sande mwe babire bamaziro mu irwareri babire batakarebireho mushaho wena umbwire bw'ekiro twabashabeshaga esente ziriho buri kimwe kiriho nibamanye ndwara yo kwihe myezi 8 hadi yafanye imyaka 25 buri kimwe turi kuchikora baba katonda genda basashura mugenda kufa buvi government interro muranga government kugira ngo etireta etuyambe abajanja babandi kubacumanyire ngo TV Western yo mu mwanya ogu okurikiriza nshonga za Brendo bwa hato mugenzi buri wo mwabire natabana kuzo mu kamera zitu kugambe cyo musasize abuhereza bo mu irwareri nyo mwana wanje bakamushemeza biha mu mwana bamwihira mu mwana obabasigira mu makansi obabasigira mu ki bagaruka mu bamushemeza gundi umukumishemeza go bumva kumushemeza bagira mari tukumanye cyo bayihira mu tukumanye umwana wena yagira ati yahaga bamuhutaza kuyihaka no kugira bati umwana nahate nanera yibona ecyari kurya cyo nanachoza uzigwe ecyo gukora cy'imburi
hariho mukikuru turetire kiboho cy'emibazi eyibabire no bamugurisa kuruga heru y'irwariro kuhereza umurwire we bitutino mubazi nagumwe ogubire gwakoresibwa hamurwire we taro mbazi nagumwe gwa government muri eje mbazi rya eje mbazi yone rya hataro mbazi nagumwe gwa government guruho wakamye eje mbazi yona kinitera umutara ngamacumu ngambarega umushawara bangurije mbazi bantu mukadivi na hata bangaza mu gwa kabira cyane ndine na baretera ine n'umwizera kwa amukere binjo mbajanja bebabire nibarebwa batine masukungwa barwire babone bija kucera kandi na bamwe babire nibefuze cyabaresere kuraguza omwirwarreri bakareta bakamuhereza mufina tekana ari n'umunda bamuhereza dozi mwana hati bamufini umushobo kubanza instructing ngo bamuhereze sisemu olizo kwizire ngo sisemu ni ntike kumara muhereze sisemu hata hi erizo kwani bakora ibiba byango ikizibeki umwana kuyatereri konka bakamuha ubuduzi ngozi twabane tugambe bi oraresereho murwira hirwa reri nayitegereza je kituru kugamba kunkananyi ndyomwe ombararebereho uko abashaho haru ifaro barukora nkaretaho muzeyi ari ya life supporting machine bakamuteza omushana kumara nk'eshaha namuyabona mutwaro mwirwa rerindi obu nanoguno murundi naretaho munyabuzari afunde accident bakaca bemutwari kuma kufuna ambulance kugera hirwa rerinda yitwa mutwara bakaza kumucebera ubwongo nashashore mutwari 10 ambulance ari kuza kumpika umurwira kanafu irwaro turagireyo mutwari 10 bakagirya na ogundu murundi nabwe nkantwire yo mukazi kuzara ebo narebireyo tindi kurota izoba narumwe kugaruka hirwa rero eji incident ebiriho ahirwa rurite rukuru irya rufaro n'ikintu cyo kushasha munonga okushanga abantu babura buko bakora konkanyo nikiteka haba interns bito bazire mtuba kuza kwaka sente because one oreba amarwara mingi nkambarra rufaro hospital kabire mu abakozi 10 hate ina abakozi 98 so nchumanyisa almost half y'abakozi bona bahirwa rutubaro kandi nababinji bina amarwara gaba bakururaninga nk'abantu mweni tutera government umuranga tutera ministry of health umuranga bije barebo mu nshongeje omuntu nije nashaba umurimo arukurura nangwa nabamwe bagutugira bakihereza kugumuhereza umurimo agaraka gusigaho agenda mbwenu abantu abo ababe barhone that very duty they are supposed to be arrested with immediate effect because losing okuferwa amagara g'omuntu nkimanyisa ngo abantu aba babe bari on duty that very day basheme kubakwata then bacondoze bamanye hakaba hariho buzubuki obwaretira umuntu ogwe yaruzinga amagara twagezaho kushikirira umugambirizo w'irwa reri Harrison Kagure kurabera hasi mu bitu nawe yaba nk'abatuyiro mu Yerusalemu batari kumanye birukufamo. No, I did not attend the morning meeting. Konka kambanze mbuze then to make clear something which is clear. I don't know whether you have ever gone through that. Because when in kumurwire kumu irwaro then akafabo even if people have been doing a good job, but emotionally you are always emotionally distressed. Yes, true. Kakambanze mbuze then ndebe cyenyene ecubire ahabwa TV West ndi Stewart twino mujuni. Embera nokwe yabasa kurebeketyo ahayirwaro ryite ryambara Regional Referral Hospital. First of all okuruzinga amagara g'omuntu rukutekateka ngo wamushikiza hashime kuba nacarira itshasha munonga ahabo kuba wabofireyo Rwanda mbagira umuntu rakakumureta mwirwaro rakakumureta mwirwaro and I think that is what these guys had done baba mushikizeyo konka habaho buraga java hagati yaho kugira ngo abasha ubundi kuraka kumuhikana no kumuhwera cyabasa kuretera umuntu ogu yafata hindwe no kinyobwe naryaho bashoberwa so mbanza nagira ngo sorry ahabo ko amagarago gagenda kandi gacigaruka beitu embere kwatena nirwaro obwiro bwinji netangaza uko ngwe kwa noteka cyecho rukushanga no mwekinjaho batwesere bantu mwe mwije mu donating eshagama manyabiha tubireba ko tutambara turabahora no hingura
obura kumanya ngo time will reach oborije kwano yetengeshaga meji so nantaka manyireshaga meji yaberiyo ninga yabetariyo babariyo mu process yo kugira ngo bagire hibajironda dero babone kwikamurwire konka shoboye hirehecho ubona abantu kubahikaho ukabagambira uti mbwene shagama na koreseji konka twatajine mutwatuma biharwe mbwene rumune yija mugire mu mutegereze then ukamanya ngo ejo time lag ni asakuretera umuntu wawe yafa so njyango abantu abo hiro umuntu okufa baburamu okuba updated okutunga communication naho muntu wabo okuyayine kwa natwazibwa na neshonga bwinshi badirenga kokora ki okumukwata obunda muntu yakumanya ngo eshaga maniyo yajabirira abo kwa niwe nugabota gitireyo obunda amanyangu ejo niyo shonga kunka ko kwetsiza byazaho nibihendera biti kandi kimfutekateka ngo nababashaho umwirwaro rumwe bintu tubanguhire abasana mbagumererwa akani mbere geturiyo ntorora umba regional referral hospital tindu kigumya ngo nuhere honka nikigumya ngo namarwara gamu kwetoro lihanga embera nkweri kandi twizire ntorora abantu nibetomboita bukire bwizire hambere yero kubanesa nete akande antongero kwa nsasa na family yegyo murundi ugundi ukura ngo bahiruwe umuntu wabo akandi kubura kumulizebwa umanyire no hari no sasa rundi no romurero waliyo na chanda baitu hakiro karoro musawu yakoraki yabo rundi yije hakire yarabaho yagumye gaile kangarukere kanga umuntu no garukwa mu amani akanayo norora kike cyo kwa nokora because kwa nohuriza statements to chuira musango ngo bundi rubajurumu ezabarwaza ndi abazere bumwano bagamingu na sentiro busokirangire sentiro kibanza rubaka makakiriye kugura nakubaka batemaga sente turuziro rubajurwe mbaziro hari umugayikuru bamugurize arahire yagame mbaziye n'ubuso mbazi gwa government no yona ngigurize sente zanga mbantu magura gun leta yona agire mukivere ya bayito murore tubayina nambazi nagumogo bamutire uturugarukayo akane mbakuru kutwari waro imbera nayo geroziri nabo bakureka even barishwa not aware of the situation now nakumaisa leka manze nkaguze nuko nsobole kuba ninkugarukero bundi obunanyine na answer ezitalizima nazimo uturugaruka rubajururi orwa bamu mbete ba witnesses rundi ba culprits abaratuire abantu babo mwirwa abamunorana bachuwera ne barahera ngwa nyo abantu bange babiri rundi basatu abanatuire imbere ya mpikira amazima niye ndahera kungero bundi kutagaruka yakwa no nahikireyo tinyine ngeriyo na nyina yambirwe nikisasa nikiruma akandi ntungero ko bantuterera government omuranga namuno mune kitongole kebyo bwomezi ngwensonge gyo mugirolemu akandi musobole kwa mugenogero mbaza kwa ntugumia nguna marwara gandi zibe health center force series okwetoroli hanga kwita kurrebere ryo witushemeri ya vertine toireti utejagira ngo nyina kigamba imbera yona nukweriye rundi nekera naho kuba kubi anambere because those are the rare cases zokusanga ubundi reported ngo abantu bayetegereza kikikirugana maiso mwirwaro ambere yerukiro buyingi mbomezi wetu abulikiro akandi abantu ubundi tebara kugamba rundi amaraka gabo tugakurwaye gakahulirwa kurona ngo ubundi imbere barukorabamo esobora kubegumire okukira naho ndishaba government kongera mutwani ekatamu supervision ekatamu kuraba muri route mukareba how things are going aho murashange batarahamirimo yabo hatabo mukabinga qualifications mukazibaka ba medical interns bariyaho kashe bariyaho mbashashurwa warasi baho ryaho turaho tutine na shinje bibiri atite ndohanurana valo kandi bamara atine na shinje bibiri kongara batere ho buryo baje bayambe so imbera nkejo trinzire Gideon Senyomo okugira aho yaretwa tukareba umjenyo uyata isaka sheshekerizoba omukashonshire cyako murimo gwanje rero mbwene hatugayi kandi hatu wafuritsiranga hinyoka nindebo ko ryabita kwito katwira kora nsiranga kada sanali wenga kintu iki katkwakire turebyo kututebeza Gideon Wemnonga Sister Charlton Alake Odirota niwo muri bwa TV West amazina Nsenyomo Gideon na Cherankai ndio murembo rambara Charlton story ya regional referral mba regional referral erikushaba kuba a national referral hospital wa kurebiryo
niwe noshasha nko muntu wabona umuntu wawe akarwara amasikogora nobogi nombashaho konko umuntu yaheze sabiti umuntu akakugira ngo utiyarebwa kandi sentezo no muwo mushoro nizo zitutayo mu government etsangiye ki mukuru w'ihanga yo wereka azengu good morning no corruption no kora namana kurwo mboro akare kansha biza police makers akwa tunabebembezi akwa police makers ezi arabebembezi bagira ngo ayo bakaturozaho aro bazo mu iraro rimwe minister kejo ekebindi bintu then yacondoza yareba abantu bari bakora ekincenda kijo mu regional referees nabo barebe niki kiri omuntu omu yagamba ibintu bayitani yes ati yo mbwirobo abayitani bari myanya itari mwe nimwe bayitani bari bakora ki abashawuni bo bamwe babongiza akasente these are scientists intekateka hareshime kwani chikora yes arihebore mezitari mwe na bimwe konka hariho basic things eshime kwani zikora kandi ezi government shibane zikora government ni war government ninye iwe ne niwo murebe wa TV wagamba enshongezo nizija kurwa kandi zitunjiro mubazuka nshasha nawo n'abaperiro abarabiremo kurga original fara aho murembo ramba twagara ko mukasheshe ko mu gwanje ya Uganda Matters Primary School cyo noreba nyina afandogo burijo abacu ya Uganda Matters ari mwahishomero erine abeji abinji bitu from day one time ya tamzi mwaka obura incident mwana yabora bitu ntwenda kumanya no hafu mwana no hakurinda ogo mwana wo muteza twenda yahise akuganero mu rumoga gumazire mbwireki bitu nigwetengisa ki nebindi nkere mwami David nanshaba kwibo kake just tuganira barebi amazina gawe mu rumogo rukora na nori afano ndishari nakora just tuganire amazina ganje ni wanyita Sanyu David ninkora kageti mani Uganda Matters Primary School Mbara district umurimo gumazire mbwireki umurimo gumba gumazire myaka mingi myaka irifika mwenda hati ina Asia myaka mwenda uri kurinda abana bihanga ukija wagutandukota bwacomera umuyona washize mukorogo bitugo ngwenda bintu umurimo wo gumva n'umurimo murunji konkane gwetenga ubwegendesereza kubagura mu ibiti yo kubugana byinji abantu twakira hageti uje mwine entekateka ikari uje mwine mutima gwe umwe yati ora bahampa wajya nyenda kora bahampa wahura ningashi umyoti etibasi tukushikiza ngo kireto mu isomero atinyoni kireto dusanga mwene gwe ubugumishiriza kandi umutima gworobi utakubakuka munonga uri kugenda mpora waronda kuzo mu rumogo niwetegisa ki okushomora kiri kwingana ki ogutungota utamburota kuzo niwo kuba okumishomero nabana umurimo gumpa wakuguzamo ushimira kubashomire security yo kwerinda ukumwe ko wakubaza kulinda umuntu ngasho umuntu kuyabana yabaye nayiza wa mwaporocingota wareba umuntu yana ataho umushomero wa muri saniteye ari antekateka ki yari yano gamba nawe no warebire ikigende go cyamureta cyenyine no wakimanyira umutima gwawe umyaka mwendeje ukatankira aha nari niwe watankira kwija yani uza kutandika gatanikira kari shimwe kari hari ya opposite intare school ari intare garden zembe kirati akagiza muri Africa Angels Primary Nursery and Daycare aho natandikira kuna rugira mpao naza Katete Chama Junior School kuna rugira yo kuyampao naje naza umukiyanza ariho ishomero rya Pastor Noah Kamanzi niza naza Mitara Maria district amashomero garabere experience niyeje atuna rugiyo kwempao ngina yiriza hampa urugendo rwawe ukatangira mu askari bwenyine n'ikiro mu rugo rwarakoze minimum kagikoraho unganiza kuzo bwa askari ampa ina atandikire ukabatanya ndikirina yes kuna tandikirina mpora bari experience ndikundi kitwaza banyi musabante ko bantika bwa get man kirina na maisa cyo muntu nasa kuhura kirina kwinange kucenga gikaba ni yero mu compound n'ukwayonja mweme kura mutaza mu burofa akare imiti mingi kura ngo yanahera garika harebe ko burofa bwe naho mpa atako niza banyi hayo banteka hagete bakuta gate nerije nato rya gate na hati rya gate ebirunje biri mu rumogo na munonga kutekateka mu kikubasika nikibasika ko muri mo gumpani murunje igine nsonga
tigurimo burofa tigurimo kwendeka kurya mpaka kwa mani nguri kugumisiriza utantugambe birungi ntwenda at least obishobora umuntu atenge nguzima yabari yokwe na wari nkaka cleaner nenda ku upgradinga kuba at least nkiwe omugire ngo umurimo ubwo just waguzamo HK na HHango tukabura mechazi ari mushosho capital nashanga Gideon izo yandeba na kunani sonje ebintu nkebyo na mnongo umuntu omucengeseje umurimo ubwe birungi birimo amnonga yaguzamo umurimo waguzamo akasente karumba kufasha umushara gone baguriho umushara kandi ikintu cyo gukunda umunonga numanyo n'umuntu uri kutaho mu isomero nakwishiraho nawe washobora hero mutaho ninga severe hoya uje mwana aragira ati nakumanya cyane kunishwa ndi gukunda umunonga okumanya ko inoko ko buganyiro munari inoko ko kwa ikoko bosa boye no bwo muzate gubana mwanya ngo kwa kacupa ka sodo kanywa ningashi haje kuyakoya mu muguno muringo omyaka mwendeje ori askare ibintu cibyokoziremo mu kasenta ko kutunga kubisizeho ni wokoza hiro bakajya ngo mushija yije ibintu binkoziremo nibije akuba nshomisa abana ikani ngireberera kana nyireberera nindebe kajya muhanda nyine songa ningukunda ubuzarwa niwo ninzarwa isingiro mugombore ya kitunda konka nkiza narugayo nazo mugombore ya mwizi ngakurosinga boda kace nazo mugombore ya mwizi Rwampara district ati nyo kubera nyo kutura niyo makaganje gari ebigambo bya tukendera umuntu muhereze cyanyana ndakuzo mu rumogo mwene muhereze steps ezarakore kubankiwe then awatije natankiraho ati yani no murimo gumpaka ngire ngo odyo mwishomero nimwo gukora ayo nango rugwemo levels mu ndijo ubine kubano ataka tancho mwisho tankira ahero mwene ari atayine mu rumo konka nenda kugici yakora nayo bwa askari ati no bwa askari kintu cyangu ikuza kubutunga konka no saka kumuhwerota yani na kumuhwera kubantu batenda ubwerinzi kachikwe n'umuntu uri kunywa amarwa usanga odyo musinzi ko kwikaho nyo sindo gwesegera ningashi reacting so ino kubano yetwara ko kwikayo kandi ino kuba ino muntu kugamba bace imanero si wano ari kumanya kubone kujya kiba kikugamba go muntu natwaza ate niba bakora andika application yawe yani bajakira batera kuri nyuma umuhero si yo kuruga ureka kushobora to gumuntu n'umuntu murungi naza kutwaza muri bokana baza gukora kuba nta cyaro natwazaje okuba ati muri wo kuza mu wana gukora ushange oyinemu intwazembi yo buzahambuki yo kugamba kubi n'abantu uyu mutwe yayijaga nakugambira kubi wayagambira higuru ubone kucenje jyawe bigamba kagambira hasi kuyena ngo mubugabwane mwegite ukore ikintu kimwe mbone yo science yonkeje iri mu chango inamba yawe si mkese muti kese wakwenda kwabo konja kumuhabara abakira inamba yanje simana kumpa kwenda kujeshi wanyebuzaho MTN 0 8 05 ananina kandi Airtel 0 5 8 8 abo soriwa nasigana sanyu David Gateman Uganda Motors Primary School Mbarara Charity na lake ebigambo abihurira ikikuru science wajhurira ori yizira level ya higuru shuma azaka kodi yako nikakwana numagara genseje Charity wanshanga nikutongana na lake nchendeze rakagambe binje naza niorana orabaho norabaho twame tukunda road mapesho hwire oburu wa NRM oburu wa LC1 road map ya NRM niyesho hwire billions bazigambere billions zirengiro mu kinana nzo bakwenda kozo kwetorera ihanga nabo baza kutanika kutera stamp murundo guba chairperson ba NRM arongo romurka LC2 nibo bahirwa man okureba ngo bo bayonja kushagika abahanso akarura akantu kumza mutkacondoza ebiro biri ntwaye na munongo imwe batake handikise arengore byaro akwa bahar baraza noshe mukuba noza handitsa akwa register AJ nyini yo barakoze se okutera akaruru ka chairperson LC1 na nakabacyara wo ryo mucyara ibitabone bibiri ntonja ku isi yo mu Uganda irokotorane omwebembezi wa LC1 abukwa niwe president w'icyareje no kumanya kuko rukorara no kumanya 25% baramuhereze no gukora mahanda ki no kumanya no ho mushumu mucyanga
ebintu nk'ebyo abwakire ninde bazabashahe muri dakika 38 ashimwe kwantu zo mu mpapuro z'amahurire n'abandi bagenyi kangaro mu studio Lake Kasangachi na Sister Charity bagumiza na program ya Simka na Siganse nyumo Gideon aho murembo Rwambara. Okay, wabari senyomo Gideon habwa update jo omukaire nkakan. Yes, ensonga nuko zabaziri ezirkwatagana n'umurimo iyo gwa unuguha ugokerire oriyo nokoranye nchakaren akande nuko sobole kubabunda naino gwesimisa runobe cyo kurura ariyo guriyo nakorora rundi kwetaga kukore ekyo oriyo nokora baito cyabuziru buriyo no butandikiro akireka twirukangaho twaza kumuraho kace mnongo garukantu kuretere mpapura z'amakuru mishaho twinabagenyi kurga umushonda stars zimwe na zimwe ntwija kuba twinabagenyi okurga Victoria's Primary School mu Rwizibwera ntwija kuba twine arije kuba nagamba handwara eyo kubasa kuba noye cengera ningashe yorebere no twine kuba ntujitwaza nana ebikwatira nekinhiro huto bunuzi byone byo tubino program ejeri izoba bwena bwa hatkatumure tugaruke n'impapura z'amakuru otarga nehinda kuretera kinihiro hutobonozi ebiraba na bitano byo mushanjo mwakogo omucishayi kaceka obo turi kwa muri kiremya kabina mushanjo muhereza omurundo gwento sakabateri gumite manyane tukuretera beshongo z'abamani omwihanga ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misibihama ijo erebere nakawe ay mambe isha tukuri byafwayo utahamu nishinje mutwaro kumokuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamshaje mu buhereza Radio West kamapure echini hiro hutabonuzi jajirwe Pepsi na nyekejo people sako Orwo kubanza arthritis nchimanyise ndwara ninga inflammation of the joints ninga sho mukaruma akache nchimanyisa kuzimba nchimanyisa kushasha nchimanyisa stiffness ningo kugangala kwenjingo omurnyankore so ebe byona okushasha omugongo noine lumbar sacral arthritis ningashi amagufa g'umugongo ngagarwire okuzimbokwe ejo nenjingo okushasha amaju noine ni arthritis okushasha so enjingo ezindi anko ningashi wrist ezeze ezo mungaro no wasa kushanga umuntu ari kugira ngo nashasha omu ninga nashasha obwara mwene enjingo yona head na no mabega shoulder arthritis Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamshaje mu buhereza sho ngolo nonoza chi dalinga naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwe na nebitundu ebiranyo a final representing abiri mutano tugenda kubera kacheka mukini hero antera huta obunuzi yaman mujetu nyumirwe nga abiri mutano tosubo kuingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwazali kampwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka abiri musanvu anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misibihama Orwa mkaga okwombeka ekyombeko cy'abahangazi kuboine binte byo ina sites kureba ngo wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeke bawe ningashi bafunde bawe bine kuba bine safety gears ezikubasa kubayamba kugira ngo in case hagire kizibe cyabaho buzumaze murake kumwetegereza mwene rwa mukagoro tuzakuba twine engineer Jonane Mucunguzi turi kuganira ahabishikirize ebyakubasa kwika aha sites zitu hamwe no kutwakubasa kubyerinda mumbe cyo kwashime kuba nasha
ashemerewe kuba ajwire helmet aha mutwe, ashemerewe kuba ajwire safety gears kare gumboots, yatine gumboots haro safety boots. Wakora scaffold ningashi egemiti kwetorera amadara gitu aho umuntu akubona aribata ashemerewe ko hari flat a platform zezo twantwemereraho tukukora toshabire kuziloadinga munonga iyo cyo ine kora batakaferwa program eji ahabo kwanci basa kuhikaho ningakira kushikira. Nehinda TV West ekini hiro huto bunuzi omuchayi kacheka 2025 okweza kuturimo kwa mshanju okutaha munaka twaro konko kenjo inga so many things so izo biyo nakwenta kwenda mwana wa tata wase kureferwa uko nyenda zo mu history yawe ko banotebeza bijukuru bahurire baye gombo kureba ekini hiro emyaka 20 na mshanju Radio West yo muhereza. You come and celebrate with us, and we also celebrate with you. Otakabra twine empapra makuru orupapura urwa The New Vision orupapura urwa Bukede ninye naza kutandika boko batwine abajenyi bingi nyenda nkunda fusie malaria deaths spark stricter school rules. Malaria medics concerned over rising severe cases. Ibyo mushijano shatukabirgaho twateka zebora amanyabihe bimbe tubyo Rwanda nabyo obora kumanya ngo mushija gwensiri gurara gwito muntu wawo mucara wenda umwana mutonkogu gurakatimba kensiri kandi na government kabugabane kihe kuri yahi wakasherekere otandike okarara mu Uganda joins Invictus community nabyo ndaba bitawaha basa kureba byo ndibemanyisa and after joining what do we like again bria. Ask URA Commissioner General, is interest earned by telecom entities from fintech services taxed? Chonecho buza Commissioner General ahabwa URA. Bus crash, 15 passengers dead, 40 injured in Omoro district. Accidents is the engine mukashishiro mwabazyo. Think mesh to kora, but think twice before you leave your home. Basa kureba ngo imotoka yawe rije kandi wo watambura marashurwo gutoba buri we bigere nebindi. Court Majangu Besigye bail application dismissed. Ebyo nebya Dr. Kano Kiza Besigye babireta bishomo byetegereze. CDF holds talks with the new US envoy. Ogwetendijo ni Muhozi Kainerugaba. Shoma yorebe oyetegereze. Offer 100 tenders zirumomu hamwe na opportunities zo kutunga emirimo nazo bazikuretera mu rupapuro rwa The New Vision. Pass O level physics inside, then tomorrow it will be biology. Ndiyo ni mpendero paproru. Morocco against France. France will be playing Morocco and this match will test love and friendships. Birebo byetegereze, it's personal indani ko babishobora. Morocco ni hanga ya Africa, so ntushaba ngusinge France nito tugumeyo omumpaka eza World Cup. Reba rwasharuto rwerizoba no rwashirinje ku mibiri zonka katureba Bukede nayo ekire akandi kaire kakura twanga kwikia Utaro wa Iran ruzemu na manyi wetungira Bukede kino usobole kwetegereza aganya kuruma unsongezo zimu KCCA egobye mobile money kumbalaza nebibangirizi byengudo soma ogetegereze mutabano wa kafero ofopoto aliyabulamu bamukuletire akasento bamazire kamuha ekiyayo kozire akasare ka hemba byona biri mu Bukede kiruken akande oyitegereza kabenje kabas kase 14 somo oyitegereze utandwe ekyo nabantu akungani 14 abagiferiremu abingi ebinyakuli omu Bukede aberuwero nakaseke bawonye obubbe bw'ebisolo study materials ziri mu Bukede ekirokeno social studies
integrated science erumu kandi nebindi nyamwingi birume bikwatagana nebiyo mwegi aha aside eya ebyobomezi omusayi baguletire akandi gusemere kwa nugabibwa mbarweire marwaro kurora twasobora kwantu yamba obomezi okurora bwagarukaho somo itegereza rukede ebyemizano FIFA ekorera Argentina Misiri esigadde kukuluma bakuletire Morocco egala kwesa suza Faransa juka Morocco ngo utagambira Africa kana France nayo abazani baba kuro wing originality yabe mu Africa so ogumpira mja kwa gwamani kandi Argentina eyombi timu endala bagikuletire so motegereza bukede yekero kan siringi zirukumi zonka as feet ha bookshop mba agent aba vision group okwetora lihanga wetungire bukede siringi 10 new vision 12 ebintu bisobole kwani bukutambura koronge yakini hiro cha Radio West ebirabi na bitano kwezi kwito kwa mshanje umucayi kaceka cyesere huto bunuzi mwije tute embere tambureje umutwaro gwanka ahasigaro rebekiro nizoba izoberyo otakabura umucayi kaceka omurembo orwambara twaza kugaruka tuseho kacho mukahumutsa kwa tugaruka nabagenyi bitu otarga program eji eya sisimka So kansa eji nekira kuba neretwachi of course nka kansa zona kutura ntugamba nizitekwa kuba zinemu kugira ngo amagara gazezara either oina karondo ka family oina abanyabuzara baragirwireho so imwe akarondo kanyu nakugira ngo butafari bwa kubukumara bwecanga bukora ki bukora kansa konga twinona nezinde zikora mu risk factors so oiro family twinebinde binde kutokoza ubutafari bw'umunda bikareta kansa icyo kubanza ubona turaguzira gamba kuresana no kunywa amarwa alcohol kunywa amarwa hamwe na nachudata okuresa cya kabiri twineho ekikweta ngo lifestyle okusinga munonga ibyo kurya okay okuchonda za koleka ngo ibyo kurya ebikumara ubwire bwingi bitashohire munda nibikira kureta kansa akatezo kayongera ako kufuna kansa iyo ruhango so ibyo nibiha enyama abantu bone bamanye byo kurya akamaro bwire yes so abantu abakunda mama yangu kurya mereje neji no maro bwire utagira mu toilet so nje tangu ni solo transit time kurya hato kaze mu toilet aho ibyo bishatu bina abo kurya ngo negenda mpora omunda but one of them is red meat red meat yeje nyama ya utoshe tarikire nachi yes niye kuchira kuleta iki yes so ebyo kurya ebikuchererwa kushora omunda yine akakwateka hango na nakatezo akakurwara colorectal cancer then tunecho kushanga ngo omunda buri kanya ni hatone kara harimo bironde bitakuchira so hariho abantu bakurwara ishundo zo mara hazazi kuruga akarondo nabwe still nzotanga ni colony polyps okay polyps zazirinke shundo ziri umara so izo buri kanya zitone kara zikora bironde bitakuchira so shanga ngo ishayo nece kirondo burondarondo kuja butakuchira bwahenda bugiye muki mugiye mukasa eyorra then tuna abantu abakufuna infections ezo mara esitakuchira okay infections obukoko bukutaho mara bukatandika kuleta urwire okumara ubwire buringwa nabone basafite umuntu yagira kansa ya colon litugamba kusinga munga viral infections ziriho nyingi zote ndazize mate so shanga umuntu yagira yatandika yagira kansa ya colon konga twineho na n'ikintu nka overweight obese utakureba hango kagira ngo yombera nonje
nimba bari bagiga muhango ryo mbera nonje yes so abatyo mu mbera nonjabo nabo binakatizo kahango ejini science itugamba kutukora research ushanga abantu abengi bagira ekizibu kecho ico kurwara so ubwo nibwo butezo bwo kubasa kuboyine uko umuntu ukashanga wira muki colorectal cancer ico kushanga ngo oyino munyabuzare ningo muzire waragirwire oyine shunduzo mu marista kucira ningano ryemere nokosemere gitakushohora umunda speed then infections zitakucira then hamana overweight kuresa okunywa amarwa Nehinda turi musaya ya kabiri saya yo kubanza dakika za 54 omukaire kanu kenyini kan kaire ko mugenyi ko kutuze tukumanyisa kan mugenyi wetu nyecha kari ntariyondi nondi nuwe omukuru head teacher isomero ya Victorious primary school rukusangibwa omu town ya Bwizibwera kandi no amazira kwa naka hanu okorana hanu hamnaitwe akaye nuko kam Victorious primary school Bwizibwera nubam hali yaba batukwatireho omu kujaguza kwaitu rundi embaga yetu yo mwaka echini hiro hutonuzi radio weso tukujaguza emyaka erikongana 27 ebero 25 ebikozo kwa msanju bukizaniro kacheka kandi okutaha muto warugunka Victorious primary school ere emu hali yabo abayingi abayizire batwasa rundi batunagira umukono mutekanzaniye akande omunyoro muzoro Amon nowe heticho isomero amazira kwa naka hanu asobole kuba ntatu batizaye bitali bimwe rukwatagana na Victorious primary school nakwakira sebo ebere mno kunyakira sebo nanye nashimuro kushanga yakuraho abakutureba sebo abakutureba nabara musiyamure muta muje barayimu korayona kandi ranga yabusesa tufurire nashimuro kushanga ndimo mboza TV West mwabaro kuyija kandi mukatuma gishogo kandi kushanga ndya nashimuro mnonga izina numuzoro Amon ngo kwa wachigambere kandi ninye head teacher wishomere ya Victorious primary school eri kushanga Bwizibwera town council kandi jo nimbara district yabinje kwanka mbara main ngashamu bagitambara yasigireho kandi nashimuro kuba Victorious primary school muine bishakaki ibi unique obundi ebitala masomera gandi namno mno kwirezo utarumo mukwereza ntakashiraho nyine kubanza kugambira abantu yo no gishanka tujye mu Bwizibwera town council kandi it is easy to locate that school because why come mu Bwizibwera then orukumara yo kuzibanda one of ngama arguto kuza district just ni mitazi nje munonga kuruga main just no ranzia mukono gwa buryo no rechapa Victorious primary school so ntoto yaho kandi ohereza tuyo ntuhereza twine ibintu byinje bitukora ohereza bumputamba kundi munonga twine classes kuruga class twine nursery section ejone baby middle na top then twine na primary ejone erga cha P1 mpaka P7 it is an established school akaba twine center namba yitu kandi tiyo tukoremera moyanga kureba ngo at least twagunjura umwana wenseje mwana wa Uganda kugira ngo mbere byo misho kandi tayifuza yarugame cyo mugasho Victorious primary school it is a day and boarding school tinabo kurara ishomero kandi twine nabana abakwambata so wori muziro rugahihi umwana no basa kumureta gumena ashoma kana ata kwanga no wahari naho natina shonga kubana reto mwana we tumreberaje gumana rara ishomero sura nawe ibintu bikorachi ibintu bitambaraje Victorious primary school twine abashomesa batendekirwe abashomesa or kwata mwana wawe niyo karo wese mukamoto mbere byo misho mwana ogu naija kunugira mico mugasho achirebecho then kandi ekindi twine ekitweta ngo ni environment ebonire environment compound ebonireje tire pevazi no manyano za kushangushango nko mwana yija nkayishomero atoze kushangushange nk'ikitwa yaza kugira aho ayiviro mucucu mwana konka hariya wije mwana ko kumureta gasheshe
nuko arugura kayo mwazi yakuba enkito kwije tiro mbaze nuko ruguma twine pavers mu compound twine class nungizwe mariro buhango so tari kuteganiswa kona wari tumwana wa Victorious no wamureta umwanya ogwikire ya kandi ikindi tusora madini no manyamwe n'umuntu asakuteka teka tunyoshi kandi wedi nanka itwa abana bona ntubakwata kubija uburyo munyakatiriki uburyo musiramu uburyo wa anglikani buri mwana kuyija nuko twumwakira kandi tukora tubasa kubantu mugunjura umburungi ahansonga ibyo kuriya umukoro teacher manyiri tuwe nantukora hamana go kuriya ngava mu kuriya abana nimbahereza ibyo kuriya biriyo undi buriyo mgwefa ibyo kuriya nturyaje abana bintu tubakwataje ntubarisaje ishitoke abana mbakiryaho umuceri nubaguryaho akashera nkako shukara neberumu namwe nota kunywa shukari tumunagira mote so ekikwate no kurya hatkana wakara no buri nkaryo muka nko mujungu agamba ati home away from home hatari no buri mukambo eno tokwefuza ati ntahenze kurya okurya byo kurya biko kandi nebabonire kureba ngo umwana ya balance ngedateye kandi yakura inamagara marungi ensonga security namuno abana wagamba mwina bakorarayo mwina nabarukutaha byo kwerinda biri bita Victorious Primary School namuno hamwana rundi objournalism abazaire barukwa bakwasize ebyo kwerinda ebyo kandi tubikwatisa amani kuyakubera pepa omushomesa kuchebera ashonga ebyo kwerinda aho tukora distinction kandi tukora distinction 1 akuba ishomero rezitire fence bine gate nungi kandi ageta aho abasirikare tomwe n'abasirikare ko baraho kugira ngo bachecking umuntu no kubana ataho mu ishomero kandi yatahamwata ayineki kugira ngo atakaza ho umwana uza kushangusha ngo umuntu yataho mu ishomero ayine bigendwe bindi konkana aba proper checked abana mati nataho mu ishomero yatahamabwe nshonga internet cyo kumanya konko hero neco nore ibintu hatense kajyane hinduka ensi yahika no kusisikara abantu kwitana kwa bakara hatinkaga muhora mwabe mba mutoreka ubwo musigazo kuri watahiro mu ishomero side zaga muri Kampala akatemura abana byone yes nabasaka barose cyuri target konka baro nko buraga jav maybe samoya umuntu asinikinga atahemo so ati twakozere twatahone na cameras ezikutera burkona yo n'ishomero buri cyataho mu shomero ba maybe umusirikare yagogera ngo acyarabo takubasa kugira intuntu kireba jakuba umukontrol muri mwana re cyabo cyone no bwakugurukira nyuma maybe bano mushuma akagurukira nkanyuma ya gate samoya nkanyuma okwe ntubantu mureba so cyasa cyurute turu conscious munonga taho kureba ngo at least umwana arinzirweje mpaka hako bubwirwa ko bari ishomero mpaka hagarukira mu omzirewe so echa security turikiriya yes hari ikindi kiona ekiru kuba kiri special rundo buhereza umukwana muhereza isomero ni yolemu obundi kitutabazaho mukuru teacher ati ishomereri twineho ejo wansabyona kuko nagambira tunikira hazwe marira abashomesa batendekirwe amashanyarazi garoho akuba ho ntatura ntaka obakiro bari yari hatura ntaka twine sora amashanyarazi gagira mugati sora na yako mwana atakache mwana amashanyarazi garwo ari ambuye niyo ninkabrayi then warebe chikwate na mizi no mention ngamizi neshira futeganisa amizi omwishomero twine mu tapu twine mu tanka kandi uno timba na ganda underground so chikwate na mizi water sources aho tukineje then kandi ebyemicwe nemitwarize discipline ibyo ngito bikwatisa amani kurenga atresto mwana tiyabasa kandi narugaho kashangwa mbiri yumisho rino wari nateganiza ngo mwana wakari ngo akana shomera Victorious no tamani minji kureba umwana witu yakora ine mice mirungi yakora ryo mbwaruhanga yakora ryo mwana agunjukire yakora ryo mwana agunjukire cyo twinire moto yitu nanka vision yetu tugamba ngo provide quality education and champion good citizenry umwana umho bwegese konkano mbiro byumisho obwegese obusigira mutebyo kunanka kushanga examination oriented ngo ntike byezo chonga ntwende umwana utumukuzeje ayimuka ryo mwana agunjukire naye yemerera gamba nko mbantu bagire ngo yes ubwo mwana akashomera Victorious Primary School ekindi mu kutebikansa program ayishomera yitwaho tuneho tweta ngo skills no kureba ngo umwana ogu oyireho bwaryo mu class nashoma ebyo mushomese namushomesa SST science maths na subjects kwamba shoma umwana outside the class ekindi naija koraje abana bitu ntubashomesa computer bishwa ngo turi mu digital life turi mu digital kandi ekindi wareba new curriculum ziba introduced mu
mu mashomero umusekendo hari ucuramo no primary iyo nayija ombere utargiye hari imyaka umwaka ni kwija bari mbaza ku implementing areke kutahamu konka umwana ine kubana yego kwesa computer kugira ngo nabasa kweresearch injira wampa research wako tiriko rondo ariyeje umwana agenda ronde aje nakwa ebyabasa kuba nakoreje na ronda ikindi ishomero yita utwine cyarane cyukora amashweta tubekansa program nabane cyo naco mbacega kugira ngo ombere byo misho nubwo akuba nagira ngo maybe yashomura monanka konga atakaguvuye nagira kandi akayitandikira akireba then skills zose twantendeka abana bitu of course hari tweta leadership skills ningase bibembezi umwana nabaronda bebembezi babo baronda bebembezi babo besimba untwenda ikintu cyo ntiyamba kushanga no promoting a democracy umwana kumana amanyangu umwebembezi narondwa umuntu mutahiwe de no gamuhereze cyashemera koraki namereza sho ekikwate no bwembezi twakwate samana kurenga umwana yakwana amanya ubwembezi niki kandi kugira ngo mbere byo misho uko sabe mbeza baro hata bakwijaga mo forever nibije kurgaho kandi twine kuba ntufuna abandi sabana abo ntpatrengo gira ngo mbere yo misho Uganda tiyagaruka hasi yagumuza muna ikoraki netamburo misho then mutekansa program ikindi kintu kubasabwa mberaho arishwe tanko curricular activities byemizano developing talent z'abana imizano ntuzanda kimwe empira banambazana kandi wareba hariho neza sikwita ngo debates aho umwana ari kugamba urujunga kugambira abandi akashobora abandi nacyo tamani mingi munonga kureba ngo umwana yakora intege bakwita ngo confidence nabasa kwemera rombantu akaje kiyashobora so echo nashitira amana kureba ngo twabengenje ngo mbintu ngebyo ebya outside the class then warabana bato nkabana sare cyo kurebera umushomero tune praying materials abana ibakuza bakazande byehubo mbwe no mwana akashemerwa no mwana tukwetagana buko mpika munonga shanga budakika kugashaye mwakashaye 10 nibizo mwazi mwari mu class no jo mahakire akwashwe tanga mind refreshment azanaho atabana bitu banasara mu compound bine byehubo bine byando mbwe nuko kubereka erinka break time kaho orabana bona bashemerwe bakuzana so ebyona ntukora Victorious primary school. Okay, then hatika kwa tugoroka kuri side ya academics akayira kamazire kizanire kibyenyegesa so far nimukora mutakwa abazira barukoro bwingi mbakira kurera kuri academics bomba kora bataho bazire makora batam hati academics on tkoraje entkoraje kandi abana bita chamushanju bakoraje kwanko kubimanyo mwe kwashango onko futwa batine santana mbe myaka yakare omwe okokora konka bakucengo mwana omwe bakora kana nkeje samoya adoshanga baziye batamanya abit bakora batabana bakora amashimara gan samoya konko bwa hati twine santana mbayita so ntimayisanga performance ne kwijana iri Victorious primary school so eshinto ho cha cyo bwegese turije okay ensonga nkuru ni iki ni hiro utobunuzi emyaka 27 Radio West kiki cyabahambirize what forced you kurora ngo bundi mwarugayo nga Victorious Primary School mwakwataniza naito kurora ngo twajya guzahamwe iki ni hiro utobunuzi Radio West stage mazire myaka 27 muhereze haza ekozirint byamani na TV West atajebirwe kubana sister agencies zikora hamwe wareba ko mushomisa abantu mukabegesa ebintu ebyentunguka abantu ndundure programs za Radio West ebyo bhinji oburisa ukubana abantu amahurire abantu bashanga mbamanye bikwambigenda mu ihanga so tukabasa kuteka tango mu gukora twine kubasa abantu tutakuba kwatira nashonga twazirengu deka ekinhire kintu tugire twakora kureka ngo kino cyakora ki cyaba successful kuba mu gukora nubwo amana munonga ashonga ihangeri nango na community zitwese ezitweritorire umutekanza program nimba so butaka heza ntagambira nshonga yabana bitu kushanga ntujatebe kansesi kwetanga no study tour abana ntubiha omushomero bagenda ombicweke bindi bareba ebintu ebindi batakumanya echo kurebera nkato tamweji twino tuwa yitu ntuzakubatiriyo mu Queen Elizabeth National Park kandi ntwenda kutwara abana biravire na bina byo kwezoku bagende bareba ibintu bisya barebe bikoko tikenare katwe barebe umwonyo bagira ubwo twantu bashomeso gira ngo rekato is the source of salt kuko mwana basata fucenga source of salt mbaguyamba tato mwana ko kyakireba ayongera ufukwata shimbwa mnonga umwana ko kayareba ebitwantu gambo mbenyamisha nkebyo byo kubona mugambiro trayone zivu elephants atwa kuyabireba amanyati bishe bintu ibintu bishabiti kuko rero neco ikintu cyo cyambo mwana kundi hangariye tweta patriotism hakuba
omwana ogu naija amanya ati ebyona biri mu Uganda bishu Uganda kebonire nko mweshongo zikajya ati ino mweshongo zajya mu Uganda Singapore hata abantu shanga bashemerwa bakundi hangari yabo so ombintu ebyo twontereza tuwayitu kandi abazire n'abashitiramana minyi twanda kwebaza kugira ngo bana bitu twabatwara omwanya ogurareho bagenda barambura so icyo nashiriye mu ntekateka konko muri bindi byo nebyo ohereza bwo no gutwereza ngo kunayabwamba security obwegese ibyo kuriya byona umuntu nasa kutekateka tukonka no shisho muri byo expensive haza tari expensive akasente kali affordable no chira isho muri kunagambira kuna kuragerera mbwizibera town council ware muhando kutinga ma district no mawano ko mbwizibera hari kweta bam yo kubanza then hatu no bam ya kabiri ati turi nyuma ya bam konka ho nyina muhando kutungama ayibombe mu district headquarters hatu ko kwikaho no tamburo mitazi cyo munonga hatoranze yamukono gwa buryo ni chapa no kirenka Victoria Primary School no hikaho no tshanga mu office ntuganira twikiriza nakasende ngace munonga ureta umwana wawe abasa kuba nagunjurwa kandi ombere byo misho oburakora ki oburakwefuza konka omwe muntu nasabye atkonga shinyawe atkandare atkanda ushenyi atkanda footport atomwana kanyanda yijaho kandi yijata namba Yesu muneberho no gitera then tuganira ebikukira watera yanje ni 085 0 mushanju 85 085 anana mwenda atano 5 zuremwe ejo ne anje head teacher then omwe no asabu gitero mwe fone muko oshangeri ngeta ho ningashinka network issues ati no tera direct madam akampa ana nabarho kandi ishomero ntari kubera no mutera no mwengera ni 0 ibiri ananina then ibiri kandi garte 0 ibiri ananina abronina 12 ananina 0 ibiri ananina abronina 12 konko mwenchi nchenda tufuno na vale tufutongero ndijo tinondero kweta principal etuna principal wetu we konka omwe na batara kubona abana na kora abientu nkayishomera planning ishomero twartambira tumisho principal we bamweta musimenta dorin namba ye 0 2 9 5 ate nambezo wazitera umtebekanza program no funo buhereza kukuburi nubwo kubotafu na chance kutambara kuja kwishomero konka no bano manyangu wagamba nabantu abakozere ki abashikire kandi obuhereza obufuna ko kushemera kubaki ngo kushemera kwa nduburi abwensonga yakayire ningumia ndi atutsemerire ku bantu ngora iyo murungiro yo noturora umutesa program ntakushaze cyuri dekanda musiyo mubabira kuba abantu bahurikize kandi babi ikambaze ndamusiho director wanje kuba ari radio nakora mugwamani ndama kampa ana hori nakora musiyo bare kubayo msimentadori ngo no principal witu then kandi ndamusiyo no ndirinjira nyine ho muzeyi wanje rwagamugarasi Bernard kugwe na waka takakore cyamwe munga kubasa kwa nanyora nabona amuramusiya kandi nabandi bona bari mbatureba mwero kureba ati West kandi amazima gargo iyo ne hinda omukuru muzora amon head teacher kandi Victoria Primary School wizbwera nutwatulina onyenja kareno nsonga nkuru lirire mu haisomero agatwatireho okurantu jaguze kinihiro echa radio wese myaka 27 byokwezi kwa musanzo mwaka nguguno kacheka stadium okutaha mutwaro gumo asabwe bare kwija kandi buri mu muturebere antu bakunda munonga leka tugenda mukamuro kake twagomka humuro twongera kwantugaruka no mugenyi aondera kuba nagarukaho utarwa Radio West ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka banamshaje mu buhereza ninchi manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanya yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25
by'ukwezi kwa mushanju tuzakuba turi mu kishayi kaceka turi omukini hero huto bunuzi Rastaman Rasta Jazz niza ko banyo ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju Orwo kubanza arthritis nchimanyise ndwara ninga inflammation of the joints ninga sho mukaroma akache nchimanyisa kuzimba nchimanyisa kushasha nchimanyisa stiffness ningo kugangala kwenjingo omurunyankore so ebe byona okushasha umugongo noine lamba sacral arthritis ninga shi amagufa g'umugongo ngagarwire okuzimbokwe ejo nenjingo okushasha amaju noine ni arthritis okushasha so enjingo ezindi anko ninga wrist ezeze ezo mungaro no wasa kushanga umuntu ari kugira ngo nashasha omu ninga nashasha obwara mwene enjingo yona he na no mabega shoulder arthritis. Radio Swakuletera Chinehiro Hutobonozi. Yo, what up? It's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe kacheka stadium omukini hero uta obunuzi. Radio Westness celebrating emyaka 20 mshanju. Please show up and show off. See you there. Ebirabira byo kwa mushanju mwakogo omukishayi kaceka obo turi kwa muri kiremya kabiri mushanju y'umuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretira beshongoza bamani omwihanga Nehinda wabare iwakiri nitwe abo program je asisemuka nukwe twagaruka tuti na nomjenyi witu ogunomwe ahabasize kuba ba victim ya kanchetentyo bebinte biruteganisa amagara gitu so ntekateka ngo atundiro kwigwa kugira ngo abase kwikaha sharing nitwe obase kumanya obunde mbere yo kwasa kwanora bamo utakateka ngo no kuzaho kashitamo kareba konka no kumanyisi hange kiri kubaho ari kubasa kustangisiriza kakitangisiriza ari kubasa kukirwanisa kandi washango umwe cyakugwireho ukabasa kumanya uko wakubasa okuchandoringa abo kwamba janta ruta continue the struggle continues kandi wabano okitsya nyina masiko minji kugira ngo tokuza kutamu muguhakwe hanuka ningachi kureka notekwa fighting against such kugira ngo basegumza munamagara goine kuba notura bon twaza kumwakira abase kutwe yanjorera then atugambere ahandwara eyibarukweta psoriasis no jungu konka kwara atugambere byabugine no kwagirebere na nekiroho obundi tukayengera kujetegereza omurureme rwitu orinyankore katumwakira banze yabe yanjorra nabwanyuma turebe amagaraga okugemerire twakwakira nyana kira charity abantu be yanjorre amazina ganje nabanyeta Susan Arinda kandi ndi patient wa psoriasis ninga psoriatic disease ukajivumburota ukajimanyota hakatandika hochi obone kwigwa kuza kumanya munyo psoriasis whatever the pronunciation. Yes. Psoriasis nkaba ndi omusenior 2 ninshikejo 2015 my skin flared up ombere gwatabuka ninka nkebisente mwana mubimanya kunka
ne covering the biggest part of your body chikutera chirinka changu mbwenu it is itchy coldness hal honko butagasin mbwenu uribwa uribwa hakurya psoriasis nangwa twabanza twatambura twaza ahantu hingi bakugambira nk'ebisente n'ingebinyoro mutambura kunka twafunaho dermatologist. He was from South Africa. Abo naba skin. Yes, no yatugambire ngo konka it was still under study. Yes. Bakana bakije studyinga abantu biki bakaba batakujimanya na kujidiagnosinga bakaba batakajimanya no mwana kujikwata ngo ni psoriasis. Konka psoriasis no burire bwa skin. N'uburwire bw'ahamubiri aharuhu. Yes. N'uburwire bw'aruhu n'ubukwata immune system yawe kwe kutabuka mbwene affecting us obu mbwetenga cells zo za skin. Yes, that electras umubiri nubwo kubango yarwanisa cells obu sirikare bw'umubiri nuburanisa. Yes, then affected Rebecca's skin. So far, there is no cure. Konka we hope for the best in hakubaho mubazo guragitambere. Hatu amara nayo bwire buri kwingana ki? Namara nayo 15 years. Yes, counting to 15-12 years. So katandira ha part ki kuza ku realizing ngo your part is like hina ahariyo nahabaho impinduka hambere gwawe. Ekatandira elbows, knees, then Isaiah spreading. Elbows, harness, enkokora na namaju. Aha mutwa wa skin. Warachaba nk'ekisente. Nchibanka ekisente then chigmanchi hanguha. Chigmanchi expanding. Then bukutana nkabwinji rero weza bukwatana chiba one big thing. Nichikutera baza bwatera buceka gati buceza bikanya hati bukora part yo nabijamba. Okay, hamba mubiri gona no tine onanga okurenga obu no mubiri mazima skin yawe yabo inakutandika ushanga amto hahinduka ohire hecho nikihe kinde ki wa feelingire ukamanya ngo bwabo burwiro buri serious. Psoriasis ne kuteko mu depression, stigma kandi ne affecting ana joints hali yiba kweta psoriatic arthritis ne attacking a joints ushango muwazimba hagongo barahata utakubasa kuhandika utakubasa kuinama utakubasa kutambura je. Psoriasis stigma yonkeyo in your peers, you know, at that age what I'm discovering as a young girl. Yes. As you know, a young woman, a beautiful woman around the age of 13. And then you attacking. Yes. And most times our skin is our pride. I know. Kokatu washanga attacking wechintunkecho. Utachine ho control. So the stigma was too much from your peers, was depression, it is associated with so many things. When the obesity, never circulated a diabetes, never circulated a blood vision. Ekuletera okutahweza je ekuletera shukari yo mubiri na nebyo nkebyo abo kugira embazeje mwiba kuhereza nehendera bonde kuretira ebyo. Yes, kuretire other conditions. Tinko no rachi kutwara kireka rukwingana ki kugira ngo pache yo kubanza pache ya kabiri pache ya gashatu then ziboneze gite kikastora like a year ninga within like a month okora hatera handi hache haye gita not even a month. In just tokama basako kwimuka chekwasire in a blink of an eye. So rapid. Mazima. It's very rapid. Nobody ya ho tera chekwata kashesho sanga chatire nkoko afesi. So it is rapid. Chikweta ngo babwire bangu expanding no. It is a rapid thing. It can happen anytime. Even with the triggers as honye jatinka stress. Stress is one of the triggers. Now if you're a student, ninga you have some examinations omzire nkogwe ninga buri kwaine stressing. Yes, at stressing nejeretera ya overreacting. Are you sure abasirikare bare bongera kurwana hamwe? Yes, ati
infections endwara nkeji ngo watunga flu ngo watunga UTI ngo watunga umubiri reacting gwayongera go twose abasirikare aho mbabine kwamba rwanisana n'ubu burwara so wengera kutabuka ati nanembaze mwe kandi ibakozesa atinka antibiotics ebe back treating sanka infections n'ankachi nayo nejiretera ya overreacting atoshanga watunga nka endwara konko mbazo ko wakozese ngudyo nguji making a worse can making a skin condition yawe ku reacting amnunga ebindi ni nka stressy nana washanga hati nkabichi batunga you when you're going for your periods wano zo mushonga zawe hormones hego zaheza kwenda kutukamo inga bakampa so because no expecting something strange no manya flare ne kwija no manya ate ne kuzo depression yes. Now for you, how have you managed? Because you're still smiling, you still put on very well, you look good. Atko gamba ngo orwire nkombiri for us we don't understand. How have you like managed? Yes. Managing with psoriasis is hard. Oyine kubanza watch accepting. Wichiriza ngwendwara yiyo. Anjine kante kutera tango kiwa yet. So kabanza wachichira so kabanza karugwa stress ya diretera ya flaring nane chende mbweno it is expensive to manage. I can understand. Its medication is expensive but I thank God I've had a supportive family. Amen. Thank you, dear family. Yes. I've had a supporting family ojiroto to try this or to jaza hechi and supportive friends also kujira nubakule kanti it is okay. You're not the only one. It can be handled. Nanechindi nabandi barwire ndwara undi zikutana nariyeza sikosero manya bihe byo kwa mwishagama nebindi so ati wagira ngo kana wamanya ngo hari yabandi because we have a support group. Yes, hata mwagumana sharinga na mugamba. There is when everything will be resorted around managing your stress. In managing your weight na yejo na nkendijo so mweno ebyokurya kwagyo kwefaho it is complicated to manage psoriasis but for you have managed it. I'm trying because for you have managed it. Yes, so now like which parts hateza is a question because I see the face is okay, yes. Your hands are fine, here you are okay, so which other parts for example agamba maju na elbows. Any other parts? Actually the entire body, just seriously covered up. Are you sure? And yes, and right now mostly it is scars. I don't know whether I can show it on TV, but it is okay. It is okay. Hati life endijo loije ogishangota kushanga ngo oine kuina banywani no basa kugira umushija no basa kuzara. So far for you, how far have you gone with such things? Oine umushija oine banywani ninga they have isolated you, ninga they think there is no life after getting psoriasis. No, life after psoriasis obundi nitwe tukucheta making why isolating yesensi tekutwe abo polumwe konka friends abaguma aba understanding and baguma yes nibaguma ho ba maneuvering through niwe ba kwato mukono echo mshija tigine mshija kokata nija kwije tebikweteje kwebare nnyo tebikweteje having psoriasis kando ino mshija taku understanding and chigumire yego chigumire dating life girls out there it is complicated no tungo mshija olomoshanga skin yawe kandi yashobora binebichi turamshobora to ninga psoriasis kon kan psoriasis tektura njana naza kubuza ninga nakinango wakumutura tektura na kokana oleba society turumu no muntu nakutina yego umuntu nabasa ku distancing atoshanga chaletera dating life a bit complicated yes I've been through that I've passed through that so dating life never complicated mpirire mazima okuzara abana the medications ezo kuyamba psoriasis tubazihereza mu pregnancy atomwe no tungenda
but your skin a flaring hato tekwa kugeza reacting no bugirigire he mbazi meanwhile no bugirigireho kandi mwene rabirana no mashereka abantu yose omwana atoro mwene oyine kubanza okabireka bukakurya bikagira 2 complete years though hakiriho study bariyo nibakora nangwa bakuba babene bagira ngo can a mother pass psoriasis to the child kubana bagira ngo psoriasis genetic ne almo yabyebe bikugireta nibagira ngo it's possible ngo basa kubera genetic because bakiriyo nibagishoma hati bakiriyo nibakoreje study nayo kubira arigem tukarumanya tubigambira abantu nabiki yego umanye tumwe wabo jine wazaro umwana ne basa ku ninjira ngo ebishane nibye bitwine aha screen kushango mberwa hinduka ubundi gwaba gutyo ekinkuteka ngo umuntu mazima no hurra waba irritated waba no bireba konka ekirunje kinabanza kukwata no kugira ngo tekuturra echaka no kugira ngo no kwitereza ngo wagitunga okaguma no tambuza amagara ngine kubana gatambara that is how psoriasis looks like kanda kutwine Susan okwarumna tushoborera ahanshonga eji okwari victim wayo kandi uko ari nargayo okugambira ensi okumanyisa ngwendo arejo kwero kandi uko kubasa kutura nayo okagumaho ori ohurire twagaruka ahamabazi aha herya available mu Uganda ninga no kubanza ninga namukaya no kugitunga tubone tumanye ngo embassy available but expensive yes not managing amporampo embazarumu konka okugitunga eri expensive halona na treatment iba kuhereza iba kweta phototherapy nabakuteka mu cyoma mwenchiro murayite yego kuna kushobora ndio kibiranzi yamwe byo bintu kandi to hari imbara bagikora free all psoriatic patients no hari imbara regional referral hospital mbwenu abakuba bine psoriasis yambara ndabagikuhereza free ne machine mu gisamu it takes time but patience no chira hatirinda kuba kweza kugikuta mu ejo machine ibyo bintu bitukoreba ha mubiri nebicendero msaizi nebikiriyaringa birgaho nebijholdingira aho yaba yahika ecece cyo magije kuyambaho kita for example achonchiku nebikiriyaring konkate endwara te kugenda nabe kare ne reducing ojiroburebero gira skin clearing na omunda mbwenu yo ne kora cells ziri yo munda ezikuretera skin haba hati okurwana kucendera okay mbwenu kwatunjire mbazeji now how do you feel much better nindeba nanyo nimbasa kujwara kantu ntambura kubati nota kumanya most times uchitunga ngekintu cha stressinga egarke imuka otunga kanto ka avoiding ibintu nkebi stress kastoba no toro magaraga somewhere no ko yamaneginga okay hatujiro ko waterera katubanze tsomuka humuro mwishyo wa mama ko kuba nindatu atahumsha hazo butumwa bw'abashubuzi turagara chance ko tshine Susan okuongera kukozinga awareness ahandu areji yimfuteka nguni uko nabasa kushango bire washobirwe utakumanya what's this ojiro marwaro shango bundi batakwata ndwara atoriyo nozo mbafumu kugira ngo bundi bakurugire na nebindi and when actually it is a disease like other diseases twaza kumura tuzombutumwa obu utakarga program eyasisimka Nehinda
19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on Star Time. Star Times Reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by Star Times. Radio Iswakuletera Chinihiro, Hutomonozi! Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the Queen of the West. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa mshanju ntakuba turi aho mchai kacheka tuk celebrating Chinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byona nukuchiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. That my lover, yeah. Ebirabiri na bitano byo kwa mushanju w'umwakogo omucishayi kacheka obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'umuhereza omurundi ogwete sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga omupira turi kwategura embaga y'omwaka y'Chinihiro Hutomunuzi twagaruka n'emizano y'omukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi kucanga kabira nkaba star ebiri kwina mukaga byo kwa mushanju w'umwakogo ijabwizi bwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizi bwera fama sako omupira gwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwachiwa Ivan Historical Kabaka gwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizi bwera fama sako bagaruka bagumwibaho patana omupira yagutumura imambe ebiri kwina mushanju byo kwa mushanju Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sako Limited ahari Chamata Playground omuri Ntungamo otaferwa ebiri kwina mnana byo kwa mushanju abisinyira mutaferwa Radio West neja kubana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Muhimbise Emvumuro ijo shamerwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa Chinihiro Hutomunuzi ebirabiri na bitano byo kwa mushanju omucishayi kacheka bahagirwe Nyakaje People Sako Limited, Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'umuhereza omurundi ogwete sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga. Sister Charity Neija Urahanga ya heire chichoncho nituchimanya jetwe n'abacyara kawini banyita Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda no kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mushanju omuchayi kacheka Chinihiro cha Radio West Chinihiro Hutomunuzi sakwa turiyo mbyafayo nje turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bedu nanye Sister Charity I will be there Untecha matwa kabozi nyowe na kareta Nije nkabishize obo turi kwamurikira emyaka 2 mushanju y'umuhereza omurundi ogwete sakobateri gumite manyari tukuretera beshongoza amani omwihanga ndaguhumuriza don't worry I go make sure you find toriefuza. Yes people them amazina banje Tavare Music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta Chinihiro Hutomunuzi emyaka 2 mushanju ya Radio West na nyeke ine niza kuba ndi kweshongoro bwanje nyamwinji. So let me tell you ai karumo bunuzi ya never kwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga Nehinda
munonga iwe chirinitwe awa programu ya sisimka turi mu kashonshore chako mjenyi wetu impangare Susan kandi ayija kututangaza handwara ibakweta psoriasis kandi eyari victim wayo kandi egumire okwetegereza kuretera umuntu wazo mbafumu kuretera umuntu wazo koketororo kesi gebsono kesi gomwonyo kesi gebshaka konke bereka guma itagarikire mu nteko when she's here to tell you in case washanga nguno falling under the same category obe no manya ahi wakubasa kuba no kwata kureke cinta yetegereza no kugira ngo iwe kuza kuba diagnosed kuza kumanya ngo egen psoriasis okaza mwirwara roki aharenguruha then ubundi umuntu nawe akayirukangira jato ubundi bakamucebera badayiganizinga bagicenga. Unfortunately ubwo mushaho wabe nawe South Africa wajirebera kajimanya ngo psoriasis akafa nkaho hano mwita Dr. Nsebambi konko ndijo ni Dr. Kambuk wa Kampala Skin Clinic. Yes. Nawe niwe yajirebere akangira hase cyendora turiyo tugishomesa ho makerere turiyo tugitangaza abantu kujimanya so umuntu yayenda kugira ngo acebere yanarangu ni ceco kuko nta kubasa kwirukangira nana yaza yomba bashawo bo mubiri konko kwenyonwe na wakangambira tete na psoriasis abo bakandeba nono zizurumu obwina atia andeba nono ajirata askini ateji niyo psoriasis. Okay. Konka mutaka chimanyire ngo niyo okogira ngo mushwija ahura wagira nkembeho uko yine sayine zezinde zabeze jwanga haho ingo korombero no guhinduka konkana no kuri ubwana gambo mbiro bwembeho tindatunjire sayine zezinde banka just ombiro kore no guhinduka ureba no yagura oba mu mboho oba mu cyoyi bueno koine ko managing environment yoro amazing kago no banza waragamiza gamuchira nko mwenda nko gukurya just it was the discomfort of the skin mwena hatejo discomfort kaho hanyuma yo kutunga embaze hati ndono walking freely no jimanejinga ukijiro utagire cyatera usiga umbazo mero mbazi ujimanejinga konka noro mu Uganda ine batahiba wabarinkiwe hino kumwa kwatagine hino kumukumanyana kugira ngo you manage yourselves all. Yes, we have a support group and an organization, Uganda Psoriasis Association, ninga UPSA. Konka it is under registration to call into the registering konka tuenda as patients of psoriasis to get together. Ego tumanye how do you manage it no basakozesa cyekindi abo kubiwe cyo kozesa nkiwe cream yo kubana ukozesa no basakushangeta kuyambo ndijo okay it's different skins kubatona tuna different skin types konkora umwe ko mukaya hana amagezi hariyo nebintu bimoshanga utota kucimanya ngo ikintu kikora cye nikibasa kugira cyayamba. Okay na kuribo kutura advocating for the condition because medication isn't also far they are expensive. Yes, they are not, some are not covered by insurance yet you need them. Can tuenda to advocating turebe mbwenu Ministry of Health okuya kutuyambanga psoriasis patients ninga tukoleza research on ombazi ntubasa tungo mbazo gwa chikiriya ringa tubasa ku stopping ejo generational bwena kibi haza obutantuganira behind the scenes wanyoreka ngo iwe yawe nekike kibara kwetananga meaning hariho bikabiye ndwareji so iyo ntubasagamba hayawe umuntu agira ati yanje tiyashana neye nabasa kutweraho wano basa kumanya hari izo types ezindi nazo buri tukazetegerezaho in case you know 2 or 3. Psoriasis inebika bingi inebika kabishatu haliyo plaque haliyo gutate haliyo nebika bingi hata haliyo gel kuretories noshanga yakutera yatungo rizi haliyo pustula psoriasis hati alheru kutera nk'ekisente yego ninga harheru komo mu majuna no muhonga no munkokora munga ninga harheru kutera just rinko rush red rush red ronka yego ninga ebyo bikutera kandi nk'ebisente ate nk'ebinyine bikutera nk'ebisente bigira nko rusura ra white man ka skills then arhona nejera kuza mamizi
so umuntu atakatambura hari iki cyawe cyonka na nezo conditions zeze education zibasa kuhendera zibirecho ningo umwana basa kurwa mutayipe ndijo kandi oyeshange watunga kindi ni basa kushanga boyine nkeje shanga wa ya advancing ata unchoba bana bagira kumenoza yo mushaho nareba nabakebera nabagira ki nyo hino buya reactinga tukakora tests zo kuroringa out cancer tukumanya ngushana yaba cancer yes okay kurekana nyenda kumanya umbazo gumuri gukoresa cream na tabs then how do you normally take them niburizoba you know kushanga ngo ndwara ngo ejo nomero mbaz every day mpaka such that a person is outside there I getting prepared in case yaba inendwara eje umbazi no gumira every day yes kurekera mushawo wabo kuyagambira ntukozesa creams ntukozesa ointments ntukozesa na phototherapy yes chacho machecho kutahamtika kutera muraite nani shabango tereze namba yawe Yesu mu in case warugira aha ayakwenda ku consultinga then agunda kubuza aho atandikire naho ine kwa nayongera yo na ubundi iwaho kwihanka support if there is some other support kwegamba tugire twahindura community yitu nakitwagiyamba inamba yanje Yesu mu ni 0761 862819 Eja kutugaracara 0761 862819 okay 0761862819 ebigambo byawe byahamuheru na n'ubuhabzo bwo kwereza abantu bari yaheru ubuhabzo bwo kwereza most nka society we learn how to embrace these people yes olumwene oshanga amulumo you're not working tugukutura wabachim yes kandi obweje condition etakutura no shanga ya flaring no mutwe oshanga waye nka wana yetakula ngo muto shanga wene shushu za kuzimuka ya kunka atoshanga tunga difficulty so nani shaba society yes agenda wale jimanye nicho twalagira yo kumanyisa society ntekutura we can live with these people living with psoriasis echindo muntu olukutura na psoriasis just learn how to manage your skin no kwerebera kandi your skin does not define you can do more you can yes you can really do more than no manyo rumako kutunga condition urumoye sharing oye closing oja nyeche tindachize mne but no nani nchitanga futanga chi yes just your confidence kujira aman ku if you know your angokutanga tugamangu stress yes you just have to manage your stress, manage your condition, manage these other conditions kujira ngo basani watu kwira hona skin na wabare okubasa okukora ekiri kurengaho okwijaho okazomisho katunga that confidence okashoborera abantu kabagambira smile rero I'm just like it so nzarimo nagamba you can act beyond aha boko bamazimagara ngo ubwo tugwe muheru kandi basa kureberera nabandi niwe no boine condition ejo rahanga ari umwezi witu ubundi akatubalansingira amagaraga Susan webari mnonga kandi twendeza okongera kucira embaze rebekere kubatambirira kimwe kandi we yakubeta karebekere webare okugumana oyereberera kandi okagambira abandi nabo kwereberera you are looking cute to be sincere thank you toyito twahenderera hankanja mwachetegerezo tazire ndwara okazuko kashitama konka isho gambira abantu ubundi nabo bakabona aho kukwata twaza kuzomuka humurutsa kwantu akira bitsinsino abase kuzana party ya muheru turukendera eshatu program nesisimuka kandi umuhereza wenda chikeje nabandi chobutunji charity katumure
Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka 20 mu buhereza ninchi manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanya yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 byekwezi kwa mushanju ntuzakuba turi mu Kishayi Kacheka turi omukini hero huto bunuzi Rastaman Rasta Jazz ni nza kubanyo ebyane bukwenda nyugunyo ba DJ abakabi